Assalamu alaikum. Miha ogomrani ala phone hulhuvaalun konjihan kantata palada. Mi phone foshin nagaruga innani battery wakin difa. Me pratama kamaki phone ge pai kawna tada. Battery lo. Then mi phone mi model ge sim port minani sim labba minani battery de muga kurin me amuko tibe from uridu nuni diragu be from what sim port ganneruga sim port or sim card ganneruga e be from dene me prefabricated adapters tage eginnane mini sim size metagunenge plastic kola gotuge mini sim size micro sim size tengadi me nano sim size me lab benuwa phone fitwa adapter labba miti benum konombe agora mitanga amko komme mi gina dose size dose model phone tawga noni multi sim phone tawga inane sim port number ijhafa mitanga mi sim port 1 mi sim port 2 sim port number muhimu wasabaki e buying ago phone tawga sim port 1 ga innani data package benum kone 3G 4G mika hidmetto sim port 2 ki hame keni phone call kuruma SMS du ko feneche ehnas mi abadu wakamenno misala ka agon gengo note 5 duos ka de portum de sim portum de hidumel libena ega mane ki algona efara the data package beenumen nukurevene evagotuko ekamaku algona switch kurevene sim port badawnuko mani sim card badawnuko algona devana sim ge data package ves badavidana nuni prathama sim ge data package badavidana eden eki phone ta gotan kunna then mi phone ga mindi sim micro SD card labata then algona mi gotu micro SD card enne fahum algona di micro SD card labata miti test kurun kantata kurana hingamite hulhuvaalun mi phone fattarginnana screen aki then agon irukla bandinga di markollana sim card read bandeka irukla kon arane Samsung phone to amko mi sim card read vima kuda messaging arana ifara kuno arai message amuko sim card read vima befrom arana message ei kon sim card to beenum kuno venumani iswa kuno ifara kuno ara masane amuko arana e message ding e nara fia ding agonu kuri dan ding como gotis areas am here eri dan ko iru ko faun eri mi screen ge benumaki Samsung phone ge benumari tibe phone nagan kon simmetto kon kamako to benum ko me then mi situ mi mogotu kalgonaka ehin kame mi se badanu ko esaba kis devana simme labba fanetima yama mi ala no damiti bekadlani then mi gen algon benum mi phone go benum ko mi kon bahetto nagan jehene agona amkon mi nagan United States ge language ei format tan algon men benum ko format ta gatan ko gai pati format te kemi keni misala ka number of echita dia phone ko tan ko algon men benum ko goto ko pati United States naga fagon kuriyadana then annane wifi select kuram wegen ne wifi network ka banna wegen algon mi skip kollana me goto mi kan den kurani fahum mi goto ha mekene ben phone tayyar kolna algon next fittadana then me terms and conditions mi ge mane ki tibe me phone beenum kranya e baswanje contracted the be goto ka panina algon amuko mi phone ga me come phone ga diagnostics data send kon udenu dena ege beenuma ki mi phone
hada kumfuning e befun e fonuge jehe masata bala emihun improve කරන්න ගොතේ බලන් එකම අලුගොන බා මස්සලේ කි මේ මවුලුමත් ෆොනුවන් වෙජ්ජිය අලුගොන මිසාලක data package බේනුම් ක්‍රේස් ඒ data en කොම්මසද බේනුම් කරන්න මේ මවුලුමත් කොල ෆොනු එම ගොන එච් සෙට් ටිකෙන්න කරන්න දැන් on next දාන දැන් අරාන අද ඉතුරු agreement මේ කුරුකුරු මෙනියු මේ මෑ agreement එබ්බස් වන්තෝ මේ කොම්ම ගොතේ බෙස් ජෙන් agree කරන් කුරිය දාම් බේනු මඤ්ඤා me agree kran the minani tibe funge first name lang den owner ge nama emalumat jahan den algon kom got smita jahan etol I sorry TIN IT IT and tibe from ben nama mita jahan first name ka last name ka done then minani screen phone protection phone lock kellan algon mi phone ka screen lock ken ulana e masikata bena mate ko algon mi chita dakkala dena so prathama metana click kollima thing option ide nihal tankula agubor phone taguni fahuge phone taguge mehare buri fingerprint scanner ya adi misaka Samsung ge phone ne on S8 ka dolab bala fa phone hulwa dena e yedi hen tankula agubor phone tagunna kandutta yamma prathama ammukun emme ginam hum beenun kula ekatimi pattern lock ga agomen jiheni kurahanan me komes ka hada pattern e ding algon jiheni handan ko phone lock hulwan bima me nuatiki arana e nuatiki agomen jiheni kurahanan kala miya save kuri pattern me agona komko save no kana ka fahada tana then in option naki pin naki hataru digit ge pin ne jahanan jene agonu mi save no kurana komogatis agon beno kurai echenu mi phone ge konti be from beno nyas mi skure vidana gote then mi nani me faho mi nani password jahan mi em parugada protection ege mane ki tibe fun jene komme kara chis mitanga die vidana e tibe fula දැන් හන්දාම් හුරිච්ච වෙජ්ජිය එම ගිනම් බේනු නුකුරාන ස්ක්‍රීන් ලොක් එකේ මේ ඒ වාගති කි මිතන් කොල ගිනේරු නගා කමක වාති ගින බේ ෆෝන් ෆෝන වන්නම් බේන වන් දෙත අවහ එහෙම දැන් ආගොන්ගේ ඇඩ්වයිස් එකේ ස්ක්‍රීන් ලොක් එක බදස්ලාති එහෙනුනේ ෆෝන එහෙම එහෙන කවදේ විදානති දැන් මිතන ඔගොන ස්කිප් කොල්ලා දැන් වෝනින් එකෙන් අරානේ නෑ ඔලගොතෙන් නෝනේ මේකී skip kuraka ne komo this algon skip kurana me wudu adem yenani Google services ke wahaka algon am ko mi huri ha tick off kurana mi den algon gamil opinion them be from be no nya masena mi chita on ko betes then in option naki Samsung accounting add kuranga hana mi Samsung phone to ganna necche bike hinka kumfuni to phone to kun mi hunga amilda servicing ini mi hunga hafana accounting hadala mi nuwe jehen hadaka alugono boda mi series nuni mi kiyawedino mi benu mani Google accounts nuni Google ge hidumaita benu kogen mi kuriya genda ege benuwa ki tibe from misalaka hin kumfunyege phone ka nuni iPhone nuni HTC hem brand ka nuni hem operating system ka dies Google ge hame kene de service ta benu kronya tibe from ta ko fase hang e migrate ven emin oy options ta difa Android on iPhone badalwan bias nuni Android on Windows phone badalwan bias ta ko fase ko itan oy mitan algon skip koldana then me aka skip koldana then ekkanten algon bonana algon fahum Samsung accounting hadanan e Samsung un dene e befunge amilla backup service is in option adi algon badanan e mihunge amilla rangalo open backup services benan kura then miha mi di phone huluwifa then algon badadani mi phone ge am ko me beenuwa tantana navigate kurane ko tabe hegotu
suale iale nuni kushe fala kolam benu wanya tiriga comment kollaba adi algona vira kun e comment jawaben eruetu badana